icya gatatu nuko bahaye batabara bazi ko Minembwe yafashwe n'amado abana bagiye batashye iwacu jewe ko nabibonye ariko uyu munsi naje n'iki kintu kintangaje mu buryo bw'ubutabazi kuvuga ngo umwana w'umukobwa w'umunyamurenge yuriye imodoka aratabaye 2 3 abaye idubu birantangaje kubera amasaha y'ijoro murabona ko ijoro risa niridufashe ariko reka Evangeliste adusezera murabona ko aratubwiye ngo asezeye Nairobi tuzohurirayo ariko Nairobi ngo arayisezeye kuko tuzohurira iriya reka asezera abakunzi abantu bari muri Nairobi no ku isi yose ugire n'ico babwira ya nukuri ibyo uvuze nibyo icambere twobabwira no kuvuga ngo niki wosiga wewe bimeze gute wewe uragiye wewe uri hano uri gusensibiliza ni igipindi muri kubatera ntiyarabumva ko ari igipindi babaterwa ntabwo ari igipindi ngira ngo nawe wari wanabivuze ko aka kazi twebwe twaragatangiye bavuga ngo abantu nubundi wamusanze abantu biyongere bakore cyane kugira ngo hashaka ibikoresho bishobora gukora muri la systeme y'ikirere kugira ngo iriya migambi ya Sekibi nizo ziza ihasange ibikoresho biyobya imigambi ya Satani bisobanutse ibyo uyu mwana yaravuze ngo ni afande bihuye gute afande jewe uyu Patrick yabaye muskoti urabona nka hari ubu nyine mwebwe nk'abanyamakuru mwabivuga cyane intambara higeze ntikiri cyane isasu nubwo rikiriho ariko ubu nyine intambara kiragenda ihindura systeme kubera gukoresha urwego rundi ruri hejuru rw'intambara ariko jewe mbifiteho amakuru y'amasezerano niho nari ngiye kuza muzukuri hagiye umubare mbonye babuzura amatatu indi kaza kuriya ni guti Imana hari cyo bivuzeho mu minsi ishize tuganira dusenga Imana aratuganirije avuga ko umugozi ari amasengesho intwari yacu ubuzima bwe bwari amasengesho ngawe Patrick nawe navuga ka gatatu numve ko yumvise jewe nari nahuze izuba ntinye izuba cyane ari indani A world of stories. Nongeye kubirizaho nshuti bakunzi ba Free Media Live aho muherereye hose ku isi mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ahangaha rero turi kumwe na Evangeliste Prophete n'ibindi byinshi araza kubitubwira. Reka mbe mpiniye aho ngaho ibindi arazongeraho wenyine. Mwiriwe Prophete. Mwiriwe neza. Ni amahoro. Turi amahoro rwose. Murakomeye. Turashima Imana. Asante. Muraho Patrick. muraho neza muraho. Yego. Uhagaze n'uyu musaza hano urumva gute ni shema rinini cyane ataratwibwira mu busanzwe n'inshuti yanjye tugira ngo hino gato tuba turi kumwe cyane so kuba turi kumwe hano ni byiza cyane ndabyishimiye niki kuri wowe kuri njyewe ni nk'ibintu nka bitatu yombera umubyeyi ni n'umubyeyi muri family cya kabiri ni afande wanje cya gatatu ni n'umunabi wanje nibyo bitatu nubandekeye aho ngaho ni byinshi ariko reka mbendekeye kuri ibyo asante Prophete ngaho ibwira abadukurikiye bamaze kukumenya benshi ariko ndakeka ko ari ubwa mbere tuganiriye kuri Free Media n'ubwa mbere tukwakiriye kuri Free Media ngaho bibwira murakoze cyane tubanje kubashimira mwebwe nk'abanyamakuru ubundi amazina yanjye nitwa Gatabazi Frank nkaba umunyabyinshi mwishwa wa Bongera nibo bamuyomba niho mama akomoka iwacu ni mu Minembwe aho bita mu Rubemba ariko ubu nyine hano twasuhukiye muri iki gihugu cya Nairobi Kenya tuye umoja ndubatse mfite umudamu n'abana batanu barahiriwe wewe okay nanjye amazina nayo nitwa Kavoma Patrick ndubatse ntuye hano muri Kenya tuye Kayole papa w'umwana umwe yego nawe uri mu rugendo icyingenzi no kuri umupapa yego uyu munsi duhuriye Gidurayi twari duhujwe n'igikorwa cyo kugandarira intwari General Makanika kuri mwebwe umunsi wari umeze gute uyu munsi kuri twebwe wari umunsi ukomeye utoroshye cyane kuko twakuwemo urugingo rukomeye urabona nawe ntabwo biba byoroshe wari umunsi utoroshe ukomeye dufite agahinda ariko kandi
kataduheranye ya tuzi ko mu buzima bw'intwari yacu cyangwa se mu maraso ye hariho kubaho kwacu kw'ejo havutsemo amadubu havutsemo kuzuzwa kw'amasezerano havutsemo gufata kwa minembwe kandi turanakomeje kwibohora kugeza ubwo tuzaca agasuzuguro yes urebye uyu munsi abantu bari bitabye ari benshi cyane mu by'ukuri bari benshi ku rwego rutangaje umuntu yazayibaza ngo se abantu bose baba Nairobi kandi bakavuga ngo bamwe babujije abandi kuza kubera ko basanze sale yuzuye ariko nyuma baza kwimuka muri sale baza hano igikorwa mwabonye aba bantu gute mwabonye aba banyamurenge bari bari hano gute iki gikorwa cyerekanye ko Leti General wacu Rukundwa Michel yari umuntu wagutse mu mitima y'abantu ndavuga ko yari umuntu mugari nico njewe nashatse kubona kuvuga ngo abantu baje kugandarira umuntu buzura urusengero buzura umusozi nabonye ko yari inkoramutima y'abantu benshi ya rwose kandi byanadushimishije byanadushimisha kuko mu mateka turapfusha kubera urwango Kongo yatwanze n'abandi bagiye bayishigikira ku ruhande ariko kandi mu mateka y'abanyamurenge iki gikorwa cyabaye icambere Leti Rukundwa tuzaza tumwibuka nkuko abanyarwanda twibuka Rwigema kuko bibuka Rwigema cyane harabona umvise bavuga mu Rwanda benshi ku social media ngo yari intwari nto mu karere kiwabo yari yagera kuri kiriya kigero mwebwe mu bikompara gute nta ntwari nto ibaho iyo umuntu ahagurutse afite koze yo kwirwanaho no kwirenganura mu karengane nta ntwari nto ibaho kuko ibyo abandi bahagurukiye barenganira ubwoko bwabo cyangwa se bapfira ubwoko bwabo twari tuvuze nk'intwari Rwigema n'abandi nabo ni koze nimwe uwicaga Rwigema niwe n'ubundi natwe wishe makanika ariko kandi bose ni intwari yego wari usanzwe umuzi ndamuzi busanzwe mu mibereho isanzwe ndamuzi cyane ndamuzi mu buryo buri physically mu buryo bw'imisengere twarasenganye nawe mu buryo bw'ubuhanuzi mu buryo bwo gukora twarakoranye nawe akazi kano ka gisirikare yes bo nk'umutubwira buki uko muzi gutandukanye nuko turi kumumenya ko muri kuva 2019 kugeza ubu nyine ya uko muziho ibintu byinshi cyane kintu cyambere nari muziho umutima wo gukunda ubwoko bwiwe nawe yarabivuze muri message ze za nyuma ntitwako tumenya ko adusezera ariko nizo message yagiye akoresha bwa nyuma yakundaga ubwoko agakunda igihugu agakunda n'Imana cyane ikindi namukundiraga ko yarazi kwita ku basirikare yaba ari umusirikare muto yaho hasi ukageza ku musirikare mukuru yakundaga abasirikare birenze cyane nibyo cyane rwose hari umuntu nasekeje kare wansekeje avuga ngo we ngo ikintu ngo makanika ngo yagiraga inenge imwe ngo yo kwisanzura ku muntu wese nico nyine naje kubwira iyo sinenge yarashatse kuvuga ngo inenge ukintu amuziho yabuze uko avuga gusa iyo sinenge kwisanzura ku bantu ngo nta muntu ngo atishi ico nshaka kuvuga kugira ngo ngarure iryo jambo intwari yacu yari ifite umutima umeze nk'uwa Yesu ko Paulo yarabyanditse mu ijambo ry'Imana aravuga ngo tugire wa mutima ngo wahoze uri muri Kristo wahoze uri muri Kristo Yesu no kuvuga ngo intwari yacu General yari afite umutima nk'urya wahoze uri muri Kristo Yesu Yesu yagiraga umutima wo kwegerana n'abantu no gusangira n'abantu abari bo bose ibirema impumyi aho abanyabibembe urumva nawe ibibembe uzi ko ari indwara yandukiye ariko Yesu yageze yifatanya n'abanyabibembe no kuvuga ngo we nta rwego yagiraga abantu bose yabafataga cyo kimwe kuko bajaga mu mutima we bagakwirwa ni nayo mpamvu ubona iki kimenyetso cyabaye cy'abantu ku bwinshi nuko nawe yarakwiriye mu mitima y'abantu benshi aruzuye turamushimira Kavoma wowe uramuzi okay njyewe ntabwo twabonanye ariko yabanye na data cyane barakoranye barabanye kabisa aza kubwira gute azambwira ko yari umugabo wakundaga ubwoko ikindi yambwiye cyane yari intwari ku rugamba ni ukuvuga ngo uyu munsi urarangiye uyu munsi waranzwe n'iki
uyu munsi waranzwe n'ibintu byinshi waranzwe n'izuba icyo ni icya mbere urasubira urangwamo n'amagambo akomeye abantu bagende baje kuri YouTube bakurikirane uyu munsi havuzwe amagambo akomeye hari amagambo atatu numvise umwigisha yigishije Reverend Bizimana ndamushimira rwose nanabona iki kiganiro yumve ko yakoze ku mitima yacu yigishije amagambo y'intwari za Dawudi avugamo ibintu bitatu avugamo umugozi avugamo ikivomesho avugamo n'ikibindi aravuga ngo ikibindi cyasobanuraga umutima nuvuga ngo umutima w'intwari yacu ni kuriye wari umeze avuga ko umugozi ari amasengesho intwari yacu ubuzima bwe bwari amasengesho ngawe Patrick nawe navuga ka gatatu numve ko yumvise jewe nari nahunze izuba ntinye izuba cyane ari indani icya gatatu yavuze cyo kivomesho yavuze skills impano yari impano yes ngira ngo urumshe ko nakurikiranye ubutumwa cyane ni ukuvuga ngo wari ugakomojeho kareti njyewe twarabanye mu kazi tubana mu masengesho ndamuzi physically cyane rwose mu buryo bw'amasengesho akangaka nyine usorejeho ko kubona ko kwerekwa tuza tukumva katubwireho makanika yari y'umuntu umeze gute mu buryo bw'amasengesho yari umuhanuzi kuko ibyo yavugaga n'ibyo yarebaga kandi Imana ikabimwereka habe no mu rugamba nta rugamba yigeze arwana n'umunsi n'umwe atarusengeye yafataga amafungo cyangwa se iriya twita ufunga kwiriza ubusa akabanza agasenga n'abasirikare baba barimo b'abanyantege nkeya kuko babamo badashobora kumva imisengere n'abakababwira ngo mureke kunywa itabi uyu munsi mwiyirize kunywa itabi dusenge kuko turashaka gutegura operation cyangwa se ko turitegura umwanzi ashobora kudutera urumva umuntu hari wadusekeje ngo bigeze ngo barigiye bigeze kumutoroka ngo baje guforoda barambiwe nuko ari gusenga iyo agiye ku mavi nuvuga ngo yavaga ku mavi uko yumvise Imana imuhaye icerekezo yari umugabo w'umutima ukunda Imana mu buryo butangaje tubuze intwara ariko kandi amadubu ni menshi amadubu yavutse ngira ngo nawe urabibonye ikindi cya kabiri cyaranze uno munsi nukunda abana b'abanyamurenge nk'intwari nk'amadubu bakoze igikorwa cy'ubutabazi ku manywa izuba ico turakigarukaho nico turaje tukiraho jewe ibintu mbonye uyu munsi sindabibona batubwiraga gutabara kumva n'ibintu biraho bigize ariko urupfu rwa Genero rukundwa makanika rwateje umunyamurenge wese ikibazo kubera ubabare abantu bahise bababara birenze kwemera ku buryo hari abantu kuva umunsi apfa kugeza uyu munsi ntabwo barakoze ikintu mu kanwa inzara yarashize ukumva ufite stress gusa nta kindi niyo mpamvu abasore bumvaga ko ahubwo babatindiye habe natwe nkubwiza ukuri we never know byaba nijoro byaba mu gitondo ariko ntabwo turi hano tugomba guhorera generale wacu tukagaragaza ibyo butwari yatwigishije amagambo yiwe turayasigaranye kandi ubwiwe igisobanuro cyo yari ubutwari igisobanuro ciwe yari intwari mu kurasa mu kuvuga noneho tugomba kugendera kuri iyo 30 mwene data yavuze kuba umunyamasengesho ukaba umugwanyi ukarasa ukaba intwari ku rugamba ntuhunge ntusubira inyuma ukamuvuga ngo ndakurasha mu izina rya Yesu ukareka urusasa ariko k'iryo jambo ryamwishe ijambo rya gatatu tukanavugana n'Imana Imana ikatubwira ngo dore uko bigiye kugenda ibyo bintu bitatu tugomba kubyigiraho tukazaba abasirikare beza kandi tukazaba intwari nziza kandi bene wacu iyo baruko bari bagenje iyo systeme ya general akaba ariyo tugenderaho twese ariko biranshimishije twabuzutse saa 12 ubu ngubu ni saa 12 zigeze nta nzara twumva nta nyota ntaki imitima yacu iri hehe iri ruguru tugomba kugenda aho umusaza yagesheje ikivi tukagikomeza kugeza twigobotoye mu burembo waruvuze ati uyu munsi waranzwe n'ishaka ritaraba rikomeye habaye ibintu bikomeye nk'utubwira usangiza abantu batakurikiye ariko hari ikintu kintangaje abana b'abakobwa banteye ubwoba abakobwa nibo bagiye bavuze ngo abahungu ko turabona babaseta ibirenge ni nkaho batababaye cyane ku mitima baravuga ati twebwe mudushakire ibyangombwa tugire gute ibikenewe tugende
barantangaje abana b'abakobwa kabisa nibo bagiye umubare wabo niwo mwinshi n'abandi bakobwa bakira ni mwebwe ntwarike n'igihe cyanyu muzorwana urugamba kandi muzarunesha. Yego Prophet tubwire ngo uyu munsi wari umeze gute? Uyu munsi ku bakobwa kandi tutumvisa y'abahungu ko bananiwe. Oya n'abahungu baragiye gusa ndatekereza ko mu mutima we ari ibyishimo twari twababaye mu minsi ishize ariko aya magambo karagenda asatira impamvu zo kwishima kwacu kubera ko n'abahungu baragiye nabo baragiye kandi mu mubare mwinshi mwiza nejo abandi bazagenda ku bwinshi ariko uyu munsi naje n'iki kintu kintangaje mu buryo bw'ubutabazi kuvuga ngo umwana w'umukobwa w'umunyamurenge yuriye imodoka aratabaye 2 3 abaye idubu birantangaje ariko jewe mbifiteho amakuru y'amasezerano. Aha niho nari ngiye kuza muzi ukuri hagiye umubare mbonye buzura amatatu indi kaza kuriya ni guti Imana hari cyo bivuzeho mu minsi ishize tuganira dusenga Imana aratuganirije itubwira ko Goma n'Ubukavu bugiye gufatwa turanabivuga abantu babigira urwenya abanyamakuru bamwe muza mucuruza byinshi baraducuruza ariko tibyigeze bigera ku mutima wacu kuko twari duzirikanye icyo Imana yavuze muri ubwo buhanuzi Imana yavuze ko ibimenyetso dutanga amakuru no gutanga amakuru kugira ngo azabe ibihamya y'ibyo mwavuze sawa noneho Imana ivuga ko Igoma n'Ibukavu nihamara gufatwa hano muri Kenya abasore n'abakobwa n'abadamu bazagenda ku bwinshi nka kurya kw'inzuki urabona ukuntu irumbi ry'inzuki riza rigenda ngo niko bazazamuka bagakwirira misozi nukuri kandi n'ubu nyine ndabaganirije mbere ko bagenda ndababwira ngo kubera ko hahagurutsemo abana b'abakobwa naje mpibereye ijwi ry'Imana ryarabimbwiye ndashaka kubakomeza ko mugiye mu gihe cy'amasezerano n'amasezerano bujuje isezerano Imana yavuze neza riruzuye n'abandi nibashaka tukomeze. Mwakoresheje iki kugira ngo bari abantu bose bagende? Abantu icambere no kudahemukira amaraso y'intwari cyo nico cambere cyakoze ku mitima y'abantu kuko amaraso ya Leti Generale Rukundwa Michel ni signature abana bariko bavuga ngo twebwe ni signature ko turasinya ko tutazigera tuyahemukira ico ni cambere gikoze ku mutima icya kabiri baberetse akarengane kacu hariya kuri buriya butaka kuko n'ubutaka bwacu n'ubutaka bw'abasogokuruza noneho bavuze akarengane abana bagira morale yo gutabara icya gatatu nuko bahaye batabara bazi ko Minembwe yafashwe n'amado abana bagiye batashye waje jewe ko nabibonye ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni sensibilisation habaye iri special cyangwa ibiganiro isanzwe ibaho na mbere kose kandi twahoze mu ntambara imyaka 7 irashize amaraso ya General Makanika Rukundo nta muntu atakozeho niyo mpamvu ko barasa inkokororosoro wagize gute Makanika bari kuvuga uwabyutse yes ni ukuvuga ngo abantu benshi kuntu bagiye bagenda amaraso ya Colonel barababaye bitagira uko bingana nicyo cyatumye cyane kuravugisha umuntu akakubwira ati wantindiye Colonel yankozeho sayini yakondoka kuna mambo ngine uyu ni umwanya wo guhaguruka iki ni gihe cy'Imana kabisa rwose ni gihe cy'Imana abe namwe abanyamakuru jewe ndabasensibilije kandi niko kazi nkora muhaguruke tugende amakuru yose muza muyavuga muri hariya igire nk'imbere gujyaho ngaho ni ukuvuga ngo niki wosiga wewe bimeze gute wewe uragiye wewe uri hano uri gusensibiliza ni igipindi muri kubatera ntiyarabumva ko ari igipindi babaterwa ntabwo ari igipindi ngira ngo nawe wari wanabivuze ko aka kazi twebwe twaragatangiye ndabyibuka twirwaneho twe twayitangiye muri 2009 hanyuma rero ntidusigaye 2009 mwebwe ko murabyumva none twe twabitangiye 2009 kuva ico gendo mu Rwanda ashaka kugeza n'ubu nyine ya rero ntabwo dusigaye inyuma kandi ntabwo ari igipindi ko turagenda jewe ndacafite kuzuza ico Imana yansabye Imana yansabye ko ni Goma ni mara gufatwa n'Ubukavu nzakora igiterane hano Nairobi naragikoze icumweru gitaha gishize nuko nabuze abanyamakuru nari nkene ngo muhabe noneho Imana isaba ko tuzokora ikindi igoma cyo gushima Imana ko runo rugamba ruje ari urw'Imana ni Bukavu hanyuma tukazakora nico mu Minembwe mu kwezi kwa 7
ni ukuvuga ngo jewe naho mpaye wowe nerekera uragiye ndagiye sinzosubira kugaruka muri Kenya wagiye uri ku maguru na kabiri uzobona afishe ya Goma nzoyikohereza kugira ngo nawe uyibwira abakunzi hanyuma tuzakomeza ni ukuvuga ngo ujanye n'aba bana bagiye turajanye naje nkomerejemo gahunda ibyo uyu mwana yaravuze ngo ni afande bihuye gute afande jewe uyu kera Patrick yabaye umuscoti yabaye umuscoti wanje hano inyuma niwe waho twaza igikapu niko yambwiye yarambwiye ngo ntazasigara azagenda afashe ku mukandara tuje mu giterane kigoma tuvemo ibukavu dukomeze ibindi bikorwa byo mu kwezi kwa 7 bizaba twamaze kwihuza n'abandi turi kumwe na Madubu twese dusoza niki wabwira abantu ku Madubu ico no babwira ku Madubu nuko bayakunda kandi bakayashigikira abantu bayashigikirana ibitekerezo byiza bayashigikirane umurimo wo gusenga Imana babereka Imana bayashigikirane amafaranga urabona nka hari ubu nyine mwebwe nk'abanyamakuru mwabivuga cyane intambara higeze ntikiri cyane isasu nubwo rikiriho ariko ubu nyine intambara kiragenda ihindura systeme kubera gukoresha urwego rundi ruri hejuru rw'intambara nka ruriya nyine rwahitanye intwari yacu twavuga ngo abantu n'ubundi wamusanze abantu biyongere bakore cyane kugira ngo hashaka ibikoresho bishobora gukora muri la systeme y'ikirere kugira ngo iriya migambi ya Sekibi nizo ziza ihasange ibikoresho biyobya imigambi ya Satani bisobanutse mu ijambo rimwe reka mbashimire abakurikiye Afrimedia live kubera amasaha y'ijoro murabona ko ijoro risa niridufashe ariko reka Evangelista dusezera murabona ko aratubwiye ngo asezeye Nairobi tuzohurirayo ariko Nairobi ngo arayisezeye kuko tuzohurira iriya reka sezera abakunzi abantu bari muri Nairobi no ku isi yose ugire nico babwira nukuri ibyo uvuze nibyo icambere twobabwira no kudushigikira haba ari muri iki gikorwa civuga butumwa tuje gushima Imana dukeneye abadushigikira murabizi ko igihugu casenyutse ariko Imana kiradusaba kujana yijwi ry'isana mitima dukeneye abadushigikira mu buryo bwose ngo twogendana yego waruvuze ngo wewe uragiye ngaho sezera abantu bi Nairobi n'abandi bari hirya no hino bagukurikira ariko bakuzi muri Nairobi murakoze cyane nkuko wari ubivuze munyamakuru turimo turasezera n'abandi sinjenje nyine mbese ndashaka kuvuga ngo umunyamurenge wese nasezere urebye wowe urasezeye ati ndagiye ngiye muri Kongo Nairobi bye bye uyu musore ati afande duhuriza ivyo bintu hanyuma utubwire n'ukuntu urugendo rwawe rumeze icyambere uyu musore n'umwana wacu kubera kunkunda kundi twahoranaga dusengana Imana acuranga abantu benshi baramuzi Patrick niyo mpamvu yumvise ko atosigara urumva we mu mutima we deja yakiriye ko ngomba kumubera umuyobozi icyo ni kimwe icya kabiri afande mu mubiri no mu mwuka byose birajana icya kabiri nuko turasezera Nairobi abantu bose sinjenje nyine n'abantu bose b'abanyamurenge umunyamurenge wese uri Nairobi uri mahanga atangire asezere n'abari muri Amerika aho ari hose kuko igihe cyo gusubira iwacu ubabwire igihe cyo gutaha kirageze igihe cyo gutaha tugasura muri gakondo niki ko turabasezera twebwe tubaye abafashe ya mbere kuko nubundi n'intwari yacu twaje kwibuka uyu munsi nawe yafashe iya mbere natwe turakomeje n'abandi bazakomeza ariko iyi ni ku nshuro ya nyuma igihe cyo kuba mu mahanga Imana yavuze ko kiyakirangira yes nukuvuga ngo Nairobi bye bye ntukiri hano bye bye ibitaramo ni mu Minembwe reka uko nta gitaramo zose guteramo hano Nairobi ni hano mu minsi miki iyi minsi ngiyani itegura kugenda uri hano ndi hano notarama na nijoro notarama nejo notarama nari mvuza duca mayinga oya mayinga ho ni nkiyinga rimwe ni yinga rimwe kabisa ngiri nyine tugiye kuzinjira ni iryo niryo ryanje rya nyuma ni Nairobi nzoba nagiye igoma ni Bukavu komerezaho hariya mu Minembwe no kuvuga ngo ibitaramo byose tuzobijana mu Mibunda tuzobijana igakangara tuzobijana mu Karumyo aya mavuga byose twaga dukora tuzoyacishara muri ya mihana yacu niho azozaje naho abantu baze ku macano niho mzamukurikirira ntibikiri Nairobi ubi bintu biye ibintu biragiye abantu b'i Nairobi nukuvuga ngo hari message specifique wosigira abantu Nairobi Imana yavuze icyo Imana yavuze bazibuka ico no bibuka kuki ikomeza kubibutsa wari kuyisige nka kurya yavuze ngo igoma irafashwe Bukavu burafashwe ubu nyine ni iyihe ya nyuma niyo nayo bagume bayibuke bazabibuka ko igoma hafashwe ni Bukavu
bamenye ko abantu benshi baracaryamye muri UN. bamenye ko niyi mbabwiye ya UN ishize igihe cyayo carashize Iyo UN birarangiye. byararangiye utaha yishire muri gahunda yo gutaha nawe wari kujira iriya imahanga azinga ibikapu kuko n'abariyo bagiye kuza ko baraza reka tubashimira abakozi ba Free Media Live mwari mudukurikiye turi kumwe n'uyu musaza uyu mu evangeliste umuprofete ndatekereza ko benshi tutakiri gushidikanya kuko ivyo yagiye avuga twabibonye mbere nyuma bigenda bisa nibisohora bisubirwamwo nibi ngibi reka tubitega amaso ngaho nibi mu bitege byo kuvuga ngo UN irafunze mu byitege abantu bavyitege ndabizi ko abakurikiranira amakuru bazasura bavuge nk'ibyo bavuze kuri Goma ni Bukavu ariko bavyitege bigiye kuba abagikunze UN bazosigara baregreta banze kugenda kare bazoza badukurikiye nta kibazo ko barataha iwabo ndabashimiye cyane ngaho niba hari ijambo rimwe wasoza ubundi uhita usengera aba bantu munota umwe nta rindi jambo nababwira nabwira ubwoko bwacu ngo bukomere ko n'ubundi turacari mu bihe byo gukomeza kwibuka intwari zacu ariko turibuka twiyubaka murakoze cyane turabasezeye yombi rigufi isengesho ry'iki barasengeye ababatijwe bagasengerwa bakabarikwa bagasengerwa bakigishwa bagasengerwa n'uyu munsi twasengewe bavutsemo amadubu bafite amasezerano ibi byose n'amasengesho asante sana murakoze cyane reka mbashimire rero abari bakurikiye Free Media Live aho muherereye hose ku isi ni muri ya gahunda twari turimo yo kugira ngo tuganire n'abantu tuvugane n'abandi tumenye uko byifashe ariko tubonye inkubiri idasanzwe tubonye ibintu bidasanzwe ahangaha inzira zirafunguye ngo igihugu carabonetse abariyo niko batubwira amakuru twahawe hano amakuru wakurikiye amakuru wabonye niko bimeze reka mbashimire rero mwari kuri Free Media Live nk'ibisanzwe na Director Gabi ibiganiro byacu nakagaruka tuzagenda tubagezaho n'ibindi Imana ibarinde A world of stories.